مرحبا بینێرێت نێژە دەبارنەمەیەکە دندەل گەل میوانێکیدن ئەم دیسال پێش پەریوانن ئیرۆ میوانێمە استودیۆیە زمان ناس زانا فارقینی هەر ناو نەگۆتا ژێ هەموو زانویە مامۆستە بخێراتی چونکی مەسەلە زماناسی و فەرهەنگ دیرێک ئیزۆلی زانا و چەند ناوێندن هەن بخێراتی مامۆستا دیسا سپاس دەکەم ماڵیاوە ئاواتر مامۆستا ما ژبەر و مەسەلا دەدی زمان و خەبات سەر زمانە و بڕاستیژی تم ڕۆژەوێ دێ هیچ ڕۆژەوێژ دەرنەکەم مەسەلا خەبات ستانداردکردنا زمانێکی بۆ کوردی و وەختاک و ئەم بفکردن ستانداردی یاژی ستانداردکردنی چا پێ ناسات کە ئێڤە لە گۆری تێ یعنی وەک ئارمانجێکە یانی پێواژۆیەکش بۆ زمان یعنی براستی هەردوو ژین دناو هەفدان یعنی ئارمانجێکەش خوێ و پێواژۆیەکش لازمە یعنی گەوا کە ئەم ببێژن مەسەلا زمانی ستاندارد زمانی نویسکی زمانی پەروەردەیە ئەف تعبیرە هان یعنی هەمن شونە هەفدەش تێ بکارانین ji bo ku her kes wek hev binivîse wek hev wê peyvê telafûz bike û wek hev jî ji wê peyvê fam bike ev standardizasyoneke îje ev standardizasyon carna li ser devokekî bi pêvaja dîrokê bi xwe çêdibe carna jî bi müdaxaleya derveyî ya îradeyî pêk tê ez vê wiha aşkera bikim eger zimanê Kurdî nata qedexekirin eger Kurd welatê Kurda di nav wan dewleta nata perçekirin em bibêjin ji bo Kurdî ew kevneşopî û nêrîta medreseyê ku em dibêjin li ser devoka botan û behdînan hatbû avakirin ew ê wisa heta roja îro bata heta em hê jî dibînin ew kesê ku ji medreseyê rabûne dema ku tiştekî bi Kurdî dinivîsînin li ser wê kevneşopiyê berdewam dikin tên lê celadet bedirxane ji ber ku em derbasî alfabeya latînî bûn helbet em zanin beriya wê li Kurdê me Kafkasyê wata Sovyetên berê da taybetî li Ermenistanê alfabe perwerde hînkirina zimanê Kurdî çêbûbû lê tesîra wî li vîyalî çê nedbû ku heta beriya celadet jî alfabeya Kurdî ya latînî ji aliyê İshak Marogulov û Erbê Şerma hatbû avakirin û romana pêşîn ya Kurda şivanê Kurmanca ji bê hatbû çavkirin. Lê ya kanan behs kin ku em dibêjin ya celadet bedirxan bi hawarê sala 1930 di diya da 15 gulana 30 diya da bi kovara hawarê dest pê kir êdî ev alfabeya latîne ji ber ku alfabe diguhere pêra jî standardizasyon jî diguhere qaîdeyên em bêjin ortografiye yani rastnivîsînê jî diguherin yani rastnivîsîna ya latînî ya bibîne herfên aramî erebî nevekef. Belê yani ji bo Kurdî û çêtir dizanin gelek astengîn xwezayî jî hene ne mesela got em bêjin sînorên heyî ser axê hatine danî yani alfabe jî sînoreke biyam zarava bi xwe jî sînorekin yani soranî û kurmancî ya jî kirmanckî û kurmancî ên sereke wexta ku ew dike ew bi xwe jî yani nabe sînor Yani rastî xwe sînor ev sînorî jî cana yek bi fehm û feraset ve alaqedar e li gorî kîja fehm û ferasetê nêzî vê yekî dibî tu yê li gorî feraseta netewedewletan ku qulser tekîtî ava kiribûn yek bêjin lehçeyek zaravayek ji xwe re mesela ziman da hilbijartin û yê diqedexe kirin an jî tê bibêjê ew feraseteke tekperest e monîst e lê ez pluralizmê diparêzim rengînî û çeşîdiya civakî diparêzim û ez ê bi wî şeklî nêzîkayî di zaravayê xwe jî bidim tu bi wî şî bikî tu weka netewedewletên ku ev fikr û fehm û feraset ya Ewropî bû li dunya jî bela bû ev Kurd bi xwe jî mexdûrê wê tetbîqatê ne ev yek e ême mesela bêje qetin bel baku Kurd dibêjin na em ê çeşîdiya zimanî jî biparêzin çeşîdiya zimanê qes bêje hem di nav xwe da tu çend lehçê te hene tê biparêzî hem jî çi zimanê ku li derveyî nasnameya te etnîkî hene ew jî xwedan mafû azadî ne dibe ku bi wê rehetiyê karibin xwe jî
زمان خوجی ناسنامه خوجی به سربستی بجین ایجام بنیا وکی پشتی کو کرد پرچه بون مثلا الفابای درکت راسته نورمال برای پشتی اسلامیت بشود هم زانم کو کرداجی الفابای عربی یا مودیفیه کری بکارانی حتی ببینن ترکیه که 1928 دا او قانون الفابای لاتینی درکت و یادن هذا قداخی کرد کرداجی و که ترکا الفابای عربی کل زمان خوانی بکاردانی جیب شو دایجا لور او الفابای عربی حتی قداخی کرد سوویت پیشی الفابای ارمنکی یا کل کردی آنی بون پاشی درباسی یا لاتینی بون پشتی لاتینی قداخی کرد درباسی کریلی بون تدبینی که دروایتش دیوار دجی لدروایت هاتنه دانین ایجار دیسم بحث دیروکی کرد دیروکی آوایی که خوازایی لبنرم بی که تو وسا بدار زوری به جواکا خو بدی قبول کرد که نمونه ویل دنیای جهنه ایرو گابا که بحث فرانسای بکن چما زمان فرانسی لسر دواکا پاریسی چما یا اسپانیا لسر ببینن تولدو پاشوی ببینن مادریده ایتالیا نظام سرچه آلمانیا سرچه آلمان زنی کو پشتی مارتین لوتر انجیل کو یکمین که جاره د دیروک خریستیانه د انجیل آنی لزمان نتویی زوران او بو بنگها زمان آلمانی یه استاندارد بیشتر گوی اگر که اول ما بردام بی که اول مدرسه او ما استاندارد بود لی پاشش خود جلدهش دی بیشه ایدی استاندارداسیون ما لگوری قاعده گرامری تکرن یعنی تو به هلوسته که زانستی نزدیکای زمان خود دی تلگوری چه پیوانا ترابی مداخله یک ایرادی لزمان خوبه که زمان که استاندارد کو او بسره ایرو جلادت بدرخان جمره زمینه کانزر کری وش بکد گو از به هلوسته زانستی امش ایجانا با سال داوی خباته کو چت کرمانجی دا چه زازاکی دا تنکرل باکور و دیاسپوره دوی چارچوبه ده تو دکی هایتش پاشخانه تا دیروکی هیه ام بج او عادت تین ارتوگرافی نویسینه هر چندی بجم الفابای عربی به وکی مبو ایرو ام کرمانجی دا کشانا نافدیر و رنگدیر جهف جهت کنم بجم مثلا برنامه ناوی ببیجی ورزبا برنامه ورزبا یه اوی یه هم جهه بنفسین اما الفابای عربی هن حرفان نکاری جهه جهه بنفسین دوی به هوا به یا جدا به وی شکلی تجوان استفاده جدی که ایدنیج و که هم بجن کردمه سوویتی یادن توج اتیمولوژی استفاده کی توج مورفولوژی استفاده کی توج سمانتیکی استفاده کی و که مگو عادتی ما کم شوپی استفاده کی تو هر وها زاروای خود دی بر هبودن کیجا زاروای کیجا پی می مشترکانه به ویجی نامی تو سری زمان ایرانی دخیت به ویجی نامی تو سری زمان ایرانی یکم و که آوستای پهلوی پارتی دخی به ویجی نامی حتی سانسکریت و حتی زمان هند اروپی کدش عین فامیلی دوار چرچوه دلیکونی که سر زمان خود کی و تدخوازی تب آوای کی زانستی نیزکای زمان بده کو زمان نیشین و تعلنکی و هر وقت اوه فکر من اجویجد پاریزم به ناو استاندارداسیون دوی که تو خواه جه گل خوی نخوانده گل خوی که عادتی زمان خود دجی دور جی نکوی تم جانبید بجن تعدل زمان خود نکن او تنه ویج بفکرین سر روی دنیای به ناو استاندارداسیون لدو زمانه که صادی سر خوارو پتی نکوید تو زمانه که کوبوبه زمان نویسین پرورده خواندنه خاروتونه یعنی جنابه تجربه تب انگلیسی را بجولی ایرو بحث زمان انگلیسی که دنیا کی پیوی لاتینی پیوی زمان ادنتی دادنی تو بحث عربی کی وسا بحث فارسی کی وسا به ایباب دنیاش خوسانه آلمانی وسانه چینی وسانه هر تری وسانه چما اج وسانه کم ابی کو ایدیش بو به کلتر به صدان سال او پیو کتب ناف چاندا من کلترا من او بوام پیوا ایدیوم مجی چه بودن گوتنی پیشیاجی چه بودن قالب و ریه و گوتنی جی چه بودن چما از این راب ما پیواج زمان خود درکم زمان خود پیساقت و کلک بکم یعنی دور دپرسی اجی هم فکرم هن پیون هنه دی کتن ناب یعنی تر زمانه که دم ارکی گرت بتش ناب اما ادی بوی بقالب خواه وکی دنگ ادی کردی ده باای کی دم بوی مثلا پیو هن دو کردی ده مثلا پیو
دكردي دتيب كارانين حياة يعني كاريش زمان خد رخي بابيجي خلق ملات نا عالم نا ممكن هن تشتن هن باقي خازائي جي خو قرتي جيگر بو يعني هن بيبن كردي جي شونن زمان ادني هیچ حوجه نه يعني مثلا بحث ایدیوم گوتنی پیشا فلان کر بویژه نه دبیجه طلع کرمش صوتاوی صوتا گامشه جيب صوت بعربيه از في صوتي بكمير دنك او ايديوم ما العربي ما يذكر هنقاويدك شو تدبجي الدنيا عالم بما حسيه بابا الدنيا جا عربيه عالم جا عربيه حسي جا عربيه از چا كنت زمان كنت رقم بابيجم كنت بيجي عربي جبر چه كتي زمان من ام بي باسانه جبر يا اسلاميته راست لاتيني چما كتي زمان عالم خريستيانا جبر انجيلي وكنيسه سدم بيوانه ديروكي هنه سدم بيوانه ديني هنه بيوانه برچا بگرن و دو تشي ها قسم مجبي او نينه كنت رابي زمان شكستي تبي بيجي تيفان جانم بيجي از anlamış dikim لين نظام چه قسم بي زمان شكستي از ناكم قسم وی که دکم کو هنگ به پیواجه دمی و به حمد خو هم طیف کتنه ناوی بوان تشتک چه بویا روحیتک چه بویا تو بخوا تیج از باردیم قومی جارنا تو هوا که تخوازی به ساز بکی لی پیوکا دنا کت بخیشو ناوی تتبید بی تعمیب نابینی تعمد اکلا دوی مره تعمد دوی مره خرافت که جبر کو او بیا وکی قالبه که تکبا توی قالبه تیک بدیش کش زمان سیستم قودانه تا او تبوي سيستم كنت ليستي او مساج تشه بركو تيجشتن دربات خويا جبرو اكيد به هاي مر جوان براسي جوان قالبه هبه ها دوار علمي دا تشتكي دنا ببيجن قبقت بخوزي خباتك زانستي بكيد بوي وعلى قدر ترمينولوجيا كنو هي توي ترمينولوجيا بكارتيني ببيني جار هيت كاري بيجي از بيبا كردي اخافتن يجيب كار بينم جار هيت ديشون دا خبردان جذب کار به خبر عربیه داناوی کردیه دیویجی بینی من دربا ثابت کردم تجارت سبیجی ببیجی تجارت زاروکی ببیجی جانا گدی جانا تکت زنگینی جی رنگ کشت کنه وکاته البته دوزاج اویه دست انسان ده در دمه کی دنه تشتکی دجی هبد و کو تو د چن وسان چه اخافتنه کو تکر لازمه کو تو بفکری تو و جبو هنکاتکی بله مساج کته در دکته خمکته و او بگیجا آرمانجا خو کل تبکر راست ما مست اوانا هنک بهتر تکنیکی بلکی مثلا اکادمیان بله yani kari akademiyan ya ji kari zaningahane mesela standart kirin mesela bicih kirin az zaman ab avayeki nava sazmaniyete ve kari prestij kari akademiye li mesela ferhengi ez xwazim hinek serseniz ber ku dibe zana farqînî pirtûk tê bîra me û ferheng tê bîra me نها جبرك او نوك رومانك تبني بيسو دفجه برده دي وش خر چاپي خوب تم زمان ام دبجن زمان او كزندي تم خنودك نها تشروشه ده وكي چاب بيجم تقول رومان تقارن بيجي خباتك علمي تقارن بيجي جيروكك تقارن بيجي سترانك براسي وكي تجي آماجا بي دا تم بردوامه داویای تونه کاری بشه خلاص بلکه مريب شده بمريب شده آجا خلاص اوجي هناك دوام اوجي واجبو تا خلاص يعني ناكو كدن تم هر بردوامه خو نودکه اجا تدیم بحث استانداردیزاسیونه که قسم استانداردیزاسیون اوه که تو هر پیوکی مهیکو دوک هر جهه تلفظ دکن بلیف دکن دوید تو بگیجی استاندارده که پیوانه که هر کس و کفجی و استاندارد بکار بینه یعنی جانا مثلا ادویجم یعنی یک بجه هندابو یک بجه وندابو یک بجه وندابو یک بجه هندابو اندابو سر بیگا باکم دخابت لازمه حبه کیش مرا ام بکن بنگه پریجارش وی نمونه ددم یا زازاکی ده وینیه ده سورانی ده ونه ده کرمانجی ده فرما ونش خوهیه ام ویگا هلدن کرمانجی ده وکی ون شخو او سورانی بون یک شخو عینی زازاکی وی ده جه وینه یعنی بینه ویه بویه
و واجب جیب هف کرن که تگو ون دابو ایدن گو ون بو ایدن کاب گو وجه وینی بو زانی بربهبونک چید به استانداردک چید به تبوی شکلی وید که ایجاب آنی سر فرهنگی تجانا مجبور دمینه که تو واریانت ایوانجی بدی لی او پیوا که تلسری خبتی بری اوجن کس تنه با او کم که متنه با کم سری بخبتن البته حیاتش ترادیسیونه که هیه آوای نویسکی کیجا بر پیش داد چه میل به کیجا و دویت تینی ایدن جد نویسی ایجا بری ایدن دیوی رفره دکی وان عطفی یا البجارتی دکی بنره مثلا دنویسی یعنی بنره یعنی بنیره مثلا ما گویا هندابو بنره دنویسینه وندابو بدوی داری به وی شکلی چه دبه ایجار پیو هنوه که مگو یک دبیجم مثلا ایرو مثلا راست کر دبیگ یا بهیا یک دبیگ یا بهیا یعنی ایجا دبیجه یعنی یک بهیه دبیجه یک به یه دبیجه مجبورت یکی هل بجیری لیت فرنگ دجبر کو هر دیاج مدایه مثلا بهین او جمع نایب کارانین هلا واجی قاصد زانمایه مثلا پرانی از باش زانم هلا چلی و جلمر گیته بکارانین او به هیئت بیجن مثلا مگو وای هیئت بیجم امی بینن سر بیجم بخبتن اما بهیا بهیا جار تلوث دو جاره یهی که زحمتیه تو پیوی مثلا وکی روناهی و رونایی بفکره که خواست ببیجه روناهی یا روژه و رونایی یا روژه کی جا مرفت خط تنگاسی تلفظی ده بیه مرفت خط تلفظی ما وکی کم خباتش خوب بریار دا که مگو ام فرم با آوای هی ترجیح بکن گابا ترکیب آوی راوک آوی چه ببه یک دیتی تلفظ ها و یه به هفر حتره شونا دو جاریه بتب هفر بینی ما وکلی وکی قاعده پرنسیبک بوی ترجیح دکی جار نجید سات تینی نوت کی ام ویژن جوین پیش مده ام بین روزا و خسران خبات بکن فنا ببیشک دوام ده به یک یه دو وکی تگوت ترمینو در کبن پیوینو چید بن تکنولوژی پیش داد کبه ایتیاجی چید بن یا جی تل پیوه که راسته ناو خلقی داد پیوید بینین لی کرده به رنگ دیرد به ناو دیرد به یا جی سینونیمه که پیوه که تدزانی تی رادبی مجبوری وی فرنگ زیدت کی پیرا قالب زیدت کی پیرا ایدیوم زیدت کی پیرا اگه گوتنا پیشیه به وی زیدت کی یعنی دوامی تنه ایجا هر وها جارنا تدیتیه که پیو میه وکی تا نیر دابه یا جی نیره تا وکی تا می دابه نمونه ده یعنی ایجا شاشی شخصی جی چه بونه یا جی شاشی ایملایی جی چه بونه توان جید بید سر راست که یعنی خوازم ببیشم حتی یه دیو سابجم حتی دانر وی خبات الدنیای به هشو ملکه السری بن اوی هم برفره بکه هم رویزه بکه هم سر راست کردن تدا بکه داوید تنه راستی مسئله کردی دجی که کاری و گله که زحمت جبر دیسا هم تن لاقدمیت ساکن مثلا نه کاری کسکی بو نه کاری سازیه که نورمال بوجی اصل یعنی کاری زنگه هم کاری اکادمیین جدی ین زمین مثلا فرهنگان هلا یاگو تا آماده کر انستیتیه چاپ کر طبعا بیجن سه فرهنگات آماده بله کرد بله فرهنگا پیشی ده سال 2000 دا بو او به ترکی و کرمانجی بو آره پاش 2003 دا فرهنگا کرمانجی و ترکی 2007 دا جی کرمانجی ترکی کرمانجی بله اوا کمگو ترکی کردی کرمانجی اوا ناونجی هم جلد بشه اوا بچوکی وابو و 2022 دا جی یا کرمانجی و ترکی برفراتر که 40,000 ماده زیادتر ماده لسر زیاده کرد. ماده هری داوید چند چقاس بیفن؟ تبی سر ماده و بردامی ماده 224,000 فلان. آبریاوی 161,000 فلان. یعنی اوج نمونه جد نشان ده که دوامی تنه یک. جانا مثلا هنر کس وک رخنه جتینن. چما اب خبات گرک خبات کلکتیف بن. چما شخص.
دو وکی تجی گفت یعنی اکادمی انستیتوی دوی وان کارا علاقه دار ببین او مثلا فرهنگ تگو 240,000 224,000 24000 قسمه سر ماده تشتکی دنه بردامه ماده تشتکی دنه یعنی سر ماده تدبیجی چاپ ماده که ایجا که تدبیجی چاپ پیکتن چاپ بردان چاپ ترساندن اویدن که من خیزک کشاندیه من گوتیه چاپ خیزک بردان کشاندن ترساندن اویدی بردام آوانه ایجا بویه و علاقه دار که من گو ایدیو میوان ادی سبب سبب پرسه من گوید به خبات قرتین راسته جبو که اف خبات کولکتیف بین کرن بری هر تشی فینانس شرط خباتا به هفرا بردامی شرط فیزیکی كنت تدا بخبتي بله و بيجن او امورو تشتي كجبوي خبات لازم بين تميكرن وبوان كسر از فيك بيويب كارتينم ايشا بريكه تنبه راست يجبوك كاري اكاديمي ببد او اكاديمي هبن او كادرو بين ودري بجيب بن وحمي زمي جواره خوش بكن فيج كاري و اوه تجي تزاني چه وارد به بلابه چه کارد به بلابه دوی کو مسایی تجی فوکس تجی 24 ساعت سره به حتی دوی تخون خو بوی ببینی بوی کاری علی قدر بی. حتی او کار خویلت گرد تا بحر مینه خویلت نهر مینه تن سرکفتی نابی ایو تم گرد هشه تدابه ده بیرا تدابه مبوره اف شرط نبون یادن جیش برکو اف هرنگ تم دی بجیم اف خباتکم کنم موسی فرنگ نه فرنگی کردی نه یا جو کرمانجی فرنگی دو زمانی نه هی کرد نخو یعنی تایبتی کارم به گشتی ببیجم هی فرنگا کردا تونه خباتات نکرن ایش شخصی کرنه مالا وان جارک نه 1000 جارا به چی امکانی به چه کلو دردی به تشکرنه لی فرنگا که ما وسا گشتی که ما وقت نتوه تمثیل بکرد تونه اتیمولوژی و کفشگیری به نمونه ویش کلاسیکی ما حتما درخستن جنویسه ما حتما درخستن حتی فرنگا پیشی دم وهاجی گوتی یعنی این بتشتی که نه تکرار دکن جبو کتب بحث فرنگا ملت اکیبه کی قط نبود به سه لنگوی باوا کی خورد حتما کرن یک و کولینا برهمی نویسکی کلاسیک ایدی کلاسیک و مدرن چی تحت نفساندن دو خباتا لسر فولکلورات زارگوتنات یعنی سه خباتا میدانی تا حتی دوان هر سی ورادا کار باش و رکی پیک نکی تو نکاری بحث گنجینه و خزینه زمان خوب کی باش اشتش بروی مثلا بگو او مثلا کولکتیف خباتیم کولکتیف در کف پیش چون که افتشته که بجه براسیجی کاری که پر هجده کتی هولی جبوک اف کار بکرن دوی که او اراده که کار به وان کار کولکتیو بده کرن کار به ببیجن وان دزگین آقادی که بده آوا کرن که وان خباتا بوان کسا بده کرن حتی نحو جهت تنی به کرداجی بده کرن لروی دنیای کردولوگ جهنه کردناس هنه ام ببیجن اوی که نتنی به کرمانجی اتزانن به کرمانجی زازاکی سورانی جدزانن و بیانی نه سروان کارا دکن کاری جوانجی استفاده بکن بگم بینه دوان دا بجی بکه و بده خبتاندن براستی جیدی دم لما درنگه چمکی دوار بتایبتی دوار زارگوتنه دا هر دچه ام تشتا وندا دکن هر کالو پیره که ما دکوه گوره بخوره تشتکی زارگوتنا مجید بکو ادیم نمام دکاریم ویل دیز خوی بگرینه یعنی راستیجی کاری و زحمته ایجا در جویجی برده تدی هادی و پیو دید ده دوا که جدای جای زاروایی کی نه زمان شو چند زاروانی ایجا هر زاروایی ده دوا کی وجه راسته یعنی بفکر پیو سرحدی با آوایی کی بوتانه با آوایی کی درس می با آوایی کی تی بوتون بله ایجا وها ببیجم اوش خود درده متى مثلا تلفظ دو که جارنا عینی پی به معنی جدا تبگوتن
مثلا زي نمونه کی بدم الجم و بند دقته یا تشکیدنه چاوا؟ بند بن قطیه اری تشوي مثلا درسمه دبزده بن بزديه شير الجموع دقته يا دقسه دقصه هر سه وازه دقته كرمانجي هيدا ام وانجي تينن فرنگي زدت كن قبل اس بيبي دبينم تلافظ عينيه ليت بينم معنى وانا يكن جهف جهاية كارتينن تينم وي معنى جليتكم اجا بروبلم جوان هر دو معنی کی جا یا معنی سرکه یا اساسیه کی جا مجازیه دارد بیشی ناخده یعنی بلد کنی به معنی ناخده دبیت فرهنگی داد پیشی معنی و راست بدی دورا معنی و مجازی بدی تشتی که امید کنی جگه پیویدن جانجیل پریویدن به مجا یعنی مجازه نه معنی و راسته لبری ویجی دنویسینی که دبزان بی یعنی ام معنی جه دبکل جمع تنه به تنه یا مثلا الجمع فارقين يا مليمن شمري بيم شمري ده معناه تفزين ده بكارتينن هر هلا ده بدليسي مثلا شمراندن يا تركاندنه شمري يعني جمجي تفزاند ايوه تفزاندنه هر ويده شمراندن لو ما احمدي خانيد بجه مصافي شمران بخور دردي مانند در لسان كردي مصافي شمران من يه صاف يعني عثماني وعربي وفارسي بردا ترکوان کرد و خوار درده تو قوی خود تلپا بنی درد اوه کتی ترکی بیه تورتو وی بدخی اما مانند در زمان کردی که جبو من وکی مراری آیه یعنی مراری که عربی بجه در اینجی که ترکی دی بجه یا جی پیل هید به مشمر اف ارد مشمره شمر مشمر متروکه یعنی اردا کاتیا ترکاندن اصلا تبزاندنا موه ده معنی مجازی داره آوی داره آراسته اما مجازیه جخون گوه جیه که مرف تبزه وکا که ترکا مرف کرد یعنی براستی جی مثلا دوکا ایجا دوی او یک ورم پاراستن جی او یه جا چاوت که مثلا خباته که کوه چند سال 8 سازده قدیه ام وکی وقت مزوپوتامیا دست به خپی کرد بود بهش اکجوی چاپ کرد و سر ما پر وقت مزوپوتامیا هه فرنگ راست نویسینه هم پیوه که چقا واریانت هیوه که ام زانبن مقید کرده تثبیت کرده تینه دنویسینه و ام بیجه مثلا وسا ما تثبیت کرد ما گوتیه وسا و فرما میه جبو زمان استاندارد اسا اسن وسا هوسا همي وان او كي ويجي ددن او في فاريانت وانا ليش بو زمان النفسكي تي وساي ترجيبك او تشيك تقوش بو كوندا نبن بي قيد كنت ويجي قيدكي لي تيجي تزاني قواكو زمانك بو ستاندارد بو و او زمان ستاندارد ده پرورده ده حتى بكارانين و رجا كسي پرورده كليه بوي زمان زيده ببه هر دچه تاثیر از زمان جا استاندارد لزمان دفکی دبه لی تجار زمان دفکیش هولی رانابه زمان دفکی جید کاره بگوهره دب خود دست بکا هفتانه خود تشتگو زندی مگو زمان ارگانیزمه که زندیه ایجا او زندی بون به دو شکلیه یک مورفولوژیک یعنی شکل باید دو سمانتیک یعنی جالی معنی باید یعنی روژا که زمان پیدا بیه و حتی ایرو تو زمانک وکا خونمایه تو تلافوزه که پیوه وکا شکل خوی دست بکه حتی روژه ایرو ناتیه و هر وقت تو معنی دست بکه وکا حتی ایرو ناتی وک پیوه هسترک بله ما مست پرسکره که هری مزنا ارتوگرافیا کردی یعنی یا جیا کرمانجیل گوریته چیه؟ اوه چش برکو معنا مبحث اکادمی و فلان بیوان کر یعنی سازیه که ما دزگه که ما کو دوار زمان کردی دا وک اوتوریته هاتبه قبول کرن نینه بله سرکشی هیه بله هر در دورک لگورا خودی استاندارده که مثلا هر در دورک ببین هر وشان خانه یک هر وشانک چه
چه نویسکی چه بیزباری چه جی دیتنکی به کار تلویزیونی aynen کار öyle. روزنامه Yani ev standarda kavye heye adını yani. Ya vahaj bir fikre de nav tevgereke siyasi da bir fikre de veşanên ve de hemen var zamanda hem nagirin. Çünkü her kelime otoriteye ki. Em kesiden sakura kabul nakin. Hatta dezgaheke me müşterek avane be herkes Ne گوری بیشه؟ تب نگر ne beje ev dezgah ke neteveyi ya jî zanım çi o duvarê ziman da yê din divê mecbûr bin riayet li wan qaîde bikin. Dernekeve ev çend serîteyê berdewam bike. Ji bo min mesele problema yek jî herî mezin jî ev e. ممستس تم راستی جمرات كنت مثلا هن بيتين افراندن تين تشيكرن Bele. ج مجبوري تنه زمانه تد تنه بشتي وقتك تدنر بيوكاتيه ناف زمانه تيج هاتي تشيكرن او بيوين تمام هاتنا تشيكرن دفرهنگا ده جي دغره ل ناف زمان زندي سكاكه ده حتى چه استه دکار جي فکر Tedî merivtkara wiha bibêje di mesele de ew tişt hene ku mecbûrî cê wê terma ku di zimanekî din de heye di zanîstekê de Belê. dîsîplînekî de heye tu di zimanê xwe de bijî bikî. Du sê rêvê hene. Ya tu wê peyva biyanîtînê cî wî de bikartînî ya jî tu rûdinê li gorî felsefe û mentika zimanê xwe tu jê ra peyvekê çê dikî. Ji ber ku em zanin ev peyvê moder jiyana nûjenin ev dibe ku termeke îdarî be, termeke felsefî be, ê psikolojiyê be, ê edebiyatê be. Edebiyatê de belkî ya teoriyeke edebiyatê be. بله Yani mesela bibêjin ji bo teoriya edebiyatê reflection. Reflection. Türkçe bir yansıma. Kurdî tê çi pêşî. öyle دورم د فرهنگا صالح صادالله ده جبو ورگره که انگلیزی بو کردی مل او پی لوی او تو وق و بیاندن Ve beyin heye dwede. Ve beyandın ve beyin ew ke ne gergöze ve beyandın gergöze ji ew çend manevi ve beyinê ji hene. Av jî ve dibeyete. Pekînê mana pekîn û peşkînê de jî û tiştekî şeqa xwe de yani migo ev tara ew ke ya jî çi tibbê beşek tibbê heye nexweşê giranê ku divê dibin kontroleka sift dabe. Ku bi İngilizî de dibêjin intensive care. ها Türkî jî dibêjin yoğun bakım. Kerem ke Kurdî ya jî kurmancî çi. Em ê kurmancî çi bêjin. Ka soran çi dibêjin. Ka zazakî de heye tune. Ka kurmanca heta niha çi gotine. Ferenga dinêrî. Erebî çi gotine. Farsî çi gotine. Em ê çi li Kurdî bînin. Dûd kevin mesela ji kîngê vaye ev gelek ciya de ji me re lazim e me bikaraniye herî dawî komxebateke me hebû ser termê şaredariyê yek ji peyvê ku em ê li serê bisekin û ji me re lazim e. Em ê bikin yek jî ev bû. Dawî em gîşe tenvê ew kî. Têr sexbêrî. Sexbêrî di mana lêxweytîkirinê, miqatebûnê de ye. Belê. Ku ev sexbêrî hê jî li behdînanê sexbêriya rêya. Sexbêriya zarokan. Li bamel hêla me dibe ava bîracî bi sexbêrî. Di mana hinkî tasarrufê destlêgirtinê de yani ewa îja wiha bêjim carna ez bi karhênerê zimên dişibînim bi kerên mal û eşyaya müşteriya. بله Çawa ku ticarek malekî hildiberîne dide piyasê ku müşterî wî malî behecbîne ew ji xwe bikire. راست arzu talep Ziman jî ew e aynî mesela erz û talebê. Tu didî ku bi kar ne ew ferenga da dimîne kevin dibe. Mesela em vê nûmîne di zimanê Tirkî de ji karin bibêjin. Berê Tirka xwestin ji bo parlamenter saylav bibêjin. Bi kar bînin. Saylava wan ciyê xwe negirt, lê sava wan ciyê xwe girt. Bi mana tez û îdayê da. Savcıya wan jî. Berê ku wan jî savcî ra digotin müdeyî emûm.
ابي وسنا بيجي مثلا جبو حاكم محكمه هنا كان بعض صار دايا براني بيجن دادگره بله گوتن دادرسچ شن تشتا گوش جانا جوان پیوک جی خود بینن جرها او پیو جی خو نابینه انا مثلا بيجن كرمانجي دا جبو مشتري عربي بكر جي هي بكر وكريار جي هي مثال مشتري عربي هي تدميني مشتري عربي دهن جادا نايله كتو بيوا بكرت شو نايدا بكار بيني جبو نخوش خانه يا نخوشی مشتریه لیک جبر کتو نزانه پیوا مشتری اصلی به تام چیز کتی تو راحتی بکارتینی تو به مشتری ما تدی هنجیا داد بجا بشا خدمت مشتریه یا جی کاستمر انگلیسی هم کار بینن که ترکی بجن تکتیجی مزخر مثلا اوانات بکارتینی جانا جی خود گره جانا جی خود نگره جانا دهن جیادا جی خو ناگره و که انا مگوت نکاره بیجه بکرین نخوشه می بکر هاتنه نخوش خانه میوانش کند بین مشتری خورا باش دانستانده بکن یا جی پیوا که مگوت یعنی ترک بیجن تکتمک اما ایرا چه بیجه اما بیجه قدان یا تو بیجه خرج کرنه یعنی خرج کرنه جانب دمین تسیره وان زمانه دبینه ما پیوا چه دکنجی خلق روحی پیوی عایده خو نابینه بکار ناین ما مستعد کار ترمینولوژیک ایجاد ترمینولوژی او کازانستی ده یعنی جبو کردی کی جان رباز ده اون او یعنی وقتی بحث کرد شو 4-5 نقطه ده به اف سرکبن اتیمولوژی مورفولوژی سمانتیک یعنی معنی پیوی عادت تی بری دوار ایمنای و راستنویسی و آوای بکارینا پیوی و بگه کد به عادت تی بری یعنی چه جلادت و جوی امویجن کرمانجی مدرن و بر پشتی جوی ای کلاسیک یعنی تی بیجی که مال جزیری دا دیوانای دا پیو چواچی بیه دیا احمد خانی مموزینی دا یا شیری بیدا مال او که بیجم فقیه تهران و سلیم و پرتوبگ حکاری مراد خان ور حاصل دوانجی دنیری شاعر خوی مدرن یا جیش بجن نویسکار ما کردی ما قفقاز رومانی واندا چواد به دوی کب نشوپیج به چه بخونری آوای دنجی تی زاروای خل بر چا بگیرید به سیاست کته زمانی یا در حق زاروای ده هبه از بیت پاریزم دویجن پیشی هر زاروایی که ناو خدا خود استاندارد بکه لگاوا خواست به استاندارد تا خویا ناو خویی بکه دوی های وان ج زاروای دن هبه سیاست کاویا نیز کرنا وانا هبو دن هبه نه دوش کرنا وان پیوی مشترک در خپیش شکلی و پیویجی برچا بگیره که تشت زیاده او نیبن تیوی که مثلا به جان نمونه بجد من نمونه ایرو همه کرده ما جبو منور عربی یه انتلکتوال هم بیجن به معنی تنگ بیجم یا انگلیسی تو پیوار روشن بیره بکردی برای رونق بیجه هر تشتی بله نواقع حبیب یعنی اما تو بیجه تا رونق بیجی بکردانی لی اف روشنبیر ما اوک نگی هم بیشتر سورانی روشنبیر میلیس روشنبیری جانا سورانی دا معنانا او که دایه او فلسفه فرانسیا ترکیز بیجن aydınlanma روناییه falan جانا دوی معنی داشت بکارتینن یا جیم مثلا فرهنگ جمع لغات دیکشنریه دو فارسی و سورانی دا تی معنی کلتریشی دوام بیجی اما چما مثلا روشنبیر گو مگو کرمانجی بیجه روشنبیر سورانجی بیجه که مجموعه در هلدا لیزازاکی نکاره بیجه روشنبیر بیره نکاره بیجه اویل فوناتیکا زراوای خو بینه جبر کو بیر زازاکی نه او اری زازاکی جبر کو بیر ویره تکوتی مویر تکتی بیرامن جبر کو امزانه کو نابرا کرمانجی زازاکی دا دنگ بو و دنگ دیار کرن ای کرمانجی به بیانه ای زازاکی به بیانه یعنی 20 اجمارا 20 ویرامان بیر ام دبیجن مثلا با تدبیجه دارا بیه او بیه ویاله تبینه هره قاعده که اتل بی قاعده خوشی تبینی دیسات فهمد کی آوایدن
بتایبەتی بەلکی ئیرۆ نەبێت لە سبێ ڕۆژ ئەوێ ئەوجی لازمە تو د ماتریالی خۆدا د جیە خۆدا زمانی نویسکیدا تو چقاس کاربی بتایبەتی ئێ پەروەردەیرات بێژم ئێدن ڕۆمان و تشکی دنینە تو پێوی مشترک ئێ هەر دوو زاراوای هەر سێ زاراوای لەبەر چاپ بگری تێ خۆشتر کاربینی نمونە د کورمانجیدا شۆل هەیە شغل هەیە کار هەیە ئیش هەیە و هەر چارجی سینۆنیمی هەبن عینی معنە لێ زازاکیدا کار هەیە ئەگە زازاکیە ببێژن لێجێ قۆلپێ نەخیە ئەو کورمانجیە مەوی دەرێ بگشتی دبێژن مەسە دەرسمیدا ئەو شۆل و فلاتنە ئیشی دەم بێژن ئەوسا لێ تو پەیوە کار بە کار بینی خۆدێ زازاژی تەفام دکە سۆرانژی تەفام دکە tu peyva xebitînê dişûna şixulînê de bi kar bînî zaza jî te fehm dike soran jî te fehm dike di van materyalê da di wan da jî tiştê müşterek meriv kar bîne tu wan zaravayê nêzî hev dikî îca ku terminolojiya nû hê nû durist dikî bixî bikî wê derê baştir e ku tu ji hevdû îstifade bikî mesela em serxwe bêjin bû vê terminolojî em bibînin ka zazakî soranî da çi heye çutine li başûr bi taybetî li herêma behdînan bê peybê kartînin nayînin heye tune ku zêde ne belox be zêde ne belox be wê bîne di vir de jî bi cî bike bir li vir jî belav bibe herkes weke hev kar bîne îro peyva li vir e mesela hinek hizmet bêjin rojnamevan ne hinek hizmet bêjin rojnameger em bêjin peyva rojnameger tu tercîh bikî tu sorana nêzî hev dibin ku tu li vir rojnamevan bibêjî elwî de rojnameger bibêje her çiqa bê femkirinê jî lê dîsa piştî tu dûr dixî yek reklam bibêje yek reklêm bibêje nabe yek me peyvên bi Awropî bi telafûza îngilîziya bibêje yek biya Fransiya bibêje problem e ser zimanê wan de ketin zimanê got nexweş bîr neke mesela tu dibêjî ya soranî ya zazakî ya jî kurmancî ya jêrîn jorîn çend care yani gwazê bipirsim nexwest gotina te bibirim yani bunu wekfa Mezopotamya vî karî dikin ne? Belê. Peki nava koma we de kesên soran em bêjin Rojhilat, Rojava, Başûr, Bakur hene ne? Belê, belê bêwan dibe. Yani ji ber ku neve nave yani heta îjan bêjin ev ê ku telî bi Erebî zane, ê bi Farsî zane, ê bi Almanî zane, ê bi Swêdî zane, ê bi Fransî zane, bi zimanê din zanin hene. Evî jî ku çiqas dikaribî beşdariya kesên cihê cihê pêk bînî ew xebat baştir pêk çe ewana bi rastî jî di şertên gelek zehmet ev kar têne kirin lê ev kar wekî meselî de jî got çiqas îmkan û derfet hebe ew qas ew kar li ber te rehettir dibe û zûrtir tênke em bêjin tu çend meha carekê dicivî hê karekî dikî divê ev karê tê rojan hebe rast rastî ji ber wê lê em nikarin lêviya wê roja fire bimînin heta wê wextê heta wextê çi ji destê me dibe em mer bike belê di mesela giştî awayê ziman mere bifikire li gorî te çi tiştê dîrokî piştî wê yanî di mesela pêşketina Kurdî de ya jî zarava wek em bêjin ji bo kurmancî jî giştî ji bo Kurdî yani dîrokî tedî evega çi erênî çi neyênî yani biya min pirseke hewceyê lêkolîneke berfirê ye yani çi hatin çi kirin falan ji xwe ev neyînîk tu bifikirî ji bo Bakur ji xwe sîstema asîmîlasyonîst ya tekperest ya qedexeke çi kiriye ji xwe kevşe yani tu axaftina zimanekî qedexe bikî dev ji perwerdeyê falan beyle ew ji xwe deribê herî mezin e ev jî Bakur sîstema kemalî ev kir ne tenê Bakur cihêtin jî hayê lê vê bibêjim elbette tu dikarî Rojhilat jî bibînî tu dikarî li baş jî heta dereceyekî bînî heta Rojava lê ya Bakur tekane ye ya herî sîstematîk e ji xwe ana bibînî qasî ku li Bakur asîmîlasyon heye ji bîrkirina ziman heye li parçeyê din tu nabî ez jî wertexmîn dikim yani ev tevdîriyê me ne û em dizanin ya din em bînin vî alî gava ku li Tirkiye biryara alfabeya latînî hate dayîn ew derbeyekî bû li Kurdî jî
جبر مدرسة يعني. مدرسة يجي أو قانون وانا تبهيدي تدريسات دربية كدل بول كردا قطبونيا تشيكر لي غاباكو ببيجن سوفيتي أو الفابيه لاتيني جوهرتن كرنيا كريني أو دربية كدل ممكن أمزانة تليا كجا دولتنا ولاتنا دمان تشتغل يعني غاباكو باشور پشتی وکشینا انگلیزا حتی وقتا وانجی کل خبات جات نکرن درخصنا پیشیا سورانی و بتایبتی بکارانی نا الفابیا بجن عربی و اوج پیبا عرب عاجز به آرامی اوج دربه کردن کو دانوستندن و تکیل و کمیونیکاسیون دناف پرچه دا خود بکن دیوار آوا بکن او بون گاوا کو جلادت سیو دویا دا خواست به لاتینی دست به وشانا کردی بکه به هواره کد بیجه پشتی ترکا الفابای خواه کرن فعلیات مریت از جاردن الفابای خواه زوریم و مدشش خالا دا الفابای خواه نیزیا ترکا کر جبو کو کردی لباکور راحتر کاربن به الفابای زمان خوشی بخوین و بنویسینن لی به بریارا سرکوماری وی در آتاتورک و یدن هاتنا هواری یا باکور قاطیا قدخه کرن دزی که داتا ما چقدر تاثیر هایی اوانا مثلا اینینیه که نه هاتن بیناز ببیجم اما باکور ویدا به تایبتی او سال شیسی دا هنک ریل بر وشان کردی قاست کردی و بول باکور او ببیجه وکی قملا اپی موسا چاپ کرنا مموزینس درخصنا الفابیا کردی یا لاتینیا مبدمی بورسان او حودانی وچه کووارا دنگا وچاخه روشنبیر کردن تشتا کرن درخصن دربا هفته و یک تزانی لیسا جنوتی بشودا مدیا و بجا حتی درجه که نویسکی جی روشن آزادیا ولات ما آزادیا ولات ایجا ام ولات پاردم مگو آزادی ولا نه ولات ام دست به که تجویده ام روشن تاجی خبیتیم دست به که ویدا دناف دسته کاری نویسر آدمو جبر که کووار بو مهیج جاره که درد که جارن ما جاره که ولات ما درخست پشتی ولات هاتا گرتن ولاتی ما پشتی هاتا گرتن آزادی ولات اب دوار زمان نویسکی دا به زمینک حاضر کرد جگل کسارا بو دبستان بلکه گل کس یکمین نویسی خوی به کردی دور دا وشاندن بلکه گل کسی یکمین جار بسایوان وشاند تشکی کردی دیتین خواندن پاشی جی اب بجن وشانا ساتلایتیا تلویزیونی سینور چراندن yani. تو آنها او aslında baş bir kararın derfete ki çetir hem medya sosyal hem medya sosyal hem ya dijital platform dijital hem mecra dijital و حتی ام ببیجن ایدکتری ارزانترش tabii نعم کتنا قانا که ویسانه اف مثلا که مگو مدیا دیجیتال هشه چکری بله دزاوانتاجی آوانتاجی که تو دوی وارد گاوان ناویجی ناوارو که جبو زارو که خو جبو آخوری بی زمان تشتا آماده نکی او بمباردمان زیده تر بوی که بی بنوی زیده تر بوی چونکه زمان سردست به زمان سردست افتش پرن راست یا که تو کاری بی بی زمانی تشتا هل برینی و دوان مجرا دا بوشینی او جشترا فرسند زیرینن سینورش تراتونه قدخش تراتونه اره قانونش تراتونه ارزانی گرچه قانون هنگی جیاده هنه تشتكي تنجي ده قالك ويب كير ورا ام بيجن قبل لجنايا واك ونسر مثلا ترمينولوجيا دخابتن تابد بيفا بجيج كيد بجيج حمو كردا يكو في زمان نويسكي تايبت نويسكي بكاردينن اگر تو تور بكار ديجيتاليزي بكوان اريا بيجا مثلا ما بحث وقفه ما زبطت يمكن انا مثلا او فلنگ راست نويسي سر مال پروي هي اري نا قالك خبات ديجي تكرن اما بيجن اي ترمي پر حقوقي
ای بکبه وی داره ام ناسا ترمه پرورده دخبتن زانستا پرورده ترمه وی ای بکبه وی داره او دو تکست به کردی اشترات دیب کردی بخوینه به دفکی بپیوی بنویسم ويشترى بنفسنا او خباتي بيت تكرنا او حميجي بدل خوازانه تكرنا ناكو قام بيجن سرمایه که پشت هی ما دوی هب ام دوی کرین هر کس به شکل نگوری شرط امکانی خب بخبت اوی هن تشهرن لیبراسی وانا دوی با اوی که ارگانیزه و باشتر بیم کارانین نخواه پرستیجا ما لهمبری زمان سردست هر چه کمتر به جا تو زانش بوک زمانه که لبردن انسان خوش ببشینی به دبی نرخ کوی اکونومیکه به راست ام تم دبیجین یا زمانه بازاری وقتی که تو زمانه خواه یا جی بزمانه خواه دبارا تشبیه کی جا زمانه ولا تهری سرویس زمان راسته او سدیسه راسته مستم هدی بر داویا برنامه هاتن تشتکی داوینگ و تدخوازی تشتکی کو از وقت داوی ببیجم والا اف يعني مثلا كل زمان هم بيجي زمان ما بندست دايا لی تنج بکارهنر زمان را وید خوازم زمانه که سوک و راحت به انسان را بدن و بستینن خبر بدن زوره زیده ند زمان او مثلا گوتنا زمان اکادمیک که جوی پیوین نفرت دکم که تسر زمان هر کسیه دبی بابا به زمان اکادمیک دنویسین د پیوین ام شرم کل باوه اما و نه کم منو که هبن فلان یعنی معرف زیده و دوزاج عیار بکه زیده پیدا نچه درکتن و ناو خلقی و نکه بین خلق چوات پیوه بلا پیوه و تشویق آخافتن و زمان وام بکن خطاش دیگه برا بکه پشت را درس وانشکی ها شخواه راستیه بدگره وی ببیجم یادن ام نکارن لحبیه سبه روژه بسکنن بیجه کیگه ام گیشن مافو آزادی خوشخواه علمه بگرن نا ام نمونه دنیای دبینن که براستی میلیارد دلار جی تیرنا که توی زمان جاردن بچینه همال گالر اسکوچیای و دولت دن بنیرن ایرلاندای بنیرن مرد بینه یادن نبیجن زمان نتشکی اوقا گرینگه آلا تکی دانستاندنه روح ایک زمان خوش دست ده روحی خوش دست ده و بفکرن به چما زمانک تیقه خکرن چما ولات سردست مسئله آسیملاسیون دا جدید سکنن گوا زمان تجدیویت درخستن درس که پشته داده چم لو ما مجي قوتيه زمان حستيه بشتي يعني هي نتوي يعني راست قالك سباس ما مستر سپاس. راستی جی قالك برسها بوش خواه متوتش نه برسی گم ناماده جی کربو هر تشت سپونتانه چی كيف خشمه وسركبنا تا وتلفزيوني وبرنامج واجد زور سپاس ام جی قالك مالا بايل تدكن قو تعمل شكاندن داد استوديوي زور سپاس دل بینرین هجا بوی آوایی ام هاتن داویا برنامه کدن آواز زبایی حتی هفته کدن بمین خوشیه ده